hawu khuluma phela ngikulalela hawu Yakukopa ukuthi wena we-24 months wabhadala wazizwa phela njani ngoba lento ngiyikhulumile ngisasuka lento ukuthi ingane yokhokhela kule moto ingane na 2 years ukuya phezulu lokho manje lokho ukhokhela njani ngoba ke kabambi nonyaka leyo ngane hawu yazingezinye inkalo nifuna ukubona ukuthi sifundile wasifundanga na nazama kahle kahle hawu uma uzizwa manje khokhela yona ngakathala ukuzwa ngekisiya kawudla ngabe ujangizwanga hayi Let us go back to the